Iltimosda aka ҳами як духтараки меҳмон омадаи хона ҳами саломатиш бениҳоят безеб ман намедонам аку давлениш пастай баланда ҳами ман намедонам давлениш пасти баланд меҳмонаи хона омада як илоҷки илтимос як доруа як укола як давлениша биби соғ саломата ҳами хона ман ҳамира гусел кунам ягон фалокат нашавад мазаш гирехта дига намедонам бетобӣ мекунад ҳами давлениш паста баланд илтимос дӯстони азиз шахсоне мехоҳанд ки аз Москва ва Московская област ва Санкт-Петербург ба Тоҷикистон борав мекунанд, марҳамат мо ба шумо тавсия медиҳем компания Акай Бахтиёр ва Абдуҷаббор. ин бардора таҷрибаи кории 10 сола доранд. Борҳои шуморо бо кафолат бурда мерасонанд. Марҳамат истифода баред аз хизматрасонӣ. аз номи канали бобои холдорбои гап занед, боз барои шумо арзон мекунад. ине дӯстони азиз, боз нагуфта намонад, такси границам ҳастай, одами боваринокай ака Исматуллоҷонай. марҳамат кардин рақамошонда занг бизанед аз номи канали мо. соғ саломат ба хости худо бурда меёратонад. марҳамат кард занг занед. Салом алейкум меҳмонҷон. Тарафои мо меҳмон шуди чӣ хел шуд? Бода ҳавои мо нафурид чӣ хел шуд? Зиқшда наконист меҳмонҷон. Яъне ки чӣ бигам? духтурҷон яна фалокада омада ки хона омада ҳами хелши هیچ کار نداره هیچ کار نداره ایسالی بود دعوا میشه ایسالی بود دعوا میشه همسایه جان این مسئله رو فکر کردن همه انسان یک تابش یک موضوع که یک میگریزه یک میویه این روزا میلیون بر موش برا شمول میزنن این یک تاس میکنه دولت گاه یک بازی باید بکنه کوخی انشاءالله بخیره انشاءالله این مسئله رو زیخشتن نکنیست آخه بقب خب فضیه دکا همسایه جان ترک دلیلشون بلنده هیچ گپ نیست خیلی سوزاندارو میکنی ها دکتر جان پس میشود خیلی نقض میشه همش نقض میشه خب گوش کنید خب شما بیگانه اومده بودید مهمان جان خب مثلا چی خورده بودید شما میتونید یکی منده بودید گوش کنید شما همسایه جان یک شویخی میگیرید یک شویخی خانکو یک شویخی که خرد نبود خرد نبود برای کسلی چی؟ حوزی اسپیرتان باشه بگی بیان نه مهمان جان گوش کنید شرم نداره شما بیگانه چی خورده بودید چیزی که داره چی روزی دیره داره بگه مثلا زیق نشه آخه نه چی نخورده بودم دکتر جان زیق شدم زیق شده برای چی زیق شده مهمان جان نه تبقیخه که دستم بار کارکن دیل تبینم کن نه بد نیست گوش کنه مهمان جان خب یکم گفتنی رو باشه بگه دکتر جان گفتنی ندارم گفتنی نداری؟ وای دکتر جان گیره نکن بگو چون نده آخی من زیق شدم دکتر آخی برای چی زیق شده شما؟ آخی نم خیلی آرزو دارم که رنگ شما یک شوی دکتر کنم آرزو داره که رنگ من شوی دکتر کنم چی بگیره میکنی؟ من آرزو داشتم رنگ شما یک زنی کسلی داشته باشم